Yes, abarebi tubankore media n'abatangirira kandi mbakunda munonga nkaburijo kandi n'abari no manyangu nimwe ndikusinga ko baretera abantu abine kibakorireho kandi abakozire ibintu gentano so abakozire ibintu byo muhendo kugira ngo batugambire background zabo kandi tubase kubamanya nitwe tube inspired natayiso mushija wa man munonga kandi oguna CEO wa company zimwe izikwasire yo munsi nangwa na munonga no mu Uganda twakwakira se gose ubu bari kunyakira Mr. D. Amazina noza kugabagambira muzeyi amazina ni banyita Paul Bright. Abantu binje ni banyita muzeyi. Abo kuba nikora nabo nokora n'abantu binje nikora n'abantu binje yaka nibo ningana nashome bakwishira yakeshongwireho weje ati nabakusinge nyaka ne bakuyita muzeyi ataho no bakitire noza gwa nka Paul Bright ati nyoni zarwa ayibakweta Kashenshero mu Kashambya district ni ya Mitombo yes we bari kubayo abatuzeni bakumanya je ninga tokuturayo abatuzeni bamanya bako nto nakurire kuganira muto washomerayo nashomerayo ishomera Kashomera Kashambya Primary School naza Kati Primary School nargayo naza Kampala nashomera ibakweta Progressive ya hari wandegeya nargayo senior 1 senior 1 to 5 to 4 nargayo naza Vanji Secondary School my levels na gorkayo senior 6 naza Kabale SS wagaruko kandi no na mari senior 6 yes so muzayi nwe nakwera ninga no mukade so ati chavireho baziri wanje bakafa mama wanje akafanya n'umwaka gumwe then muzayi wanje yafanye n'imyaka 10 mwenda yes so ukakuroje fuzi yes kakora ni mokweya no kweya kwenyine definitely so ukija wayamboha ade echabiraho ukayambwa abantu bo mu cyaro especially abakikuru abantu abakuru akwate muzeyi kuyafire nawe kuko simame nawe akayafire so tukatshiri abana batitwe then twayitatanya mbwe shwenkazi yatwarobwe anko yatwaroriya bwe twasigara so nasigara umukana brother wanje Richard go mukuru then twagmontwe yampara kuko of course no manoro muto uyo bagaruro toshe tunda kabaragara eje no grama huri tunda mahuri ukorayo bukoko buteko mukana bujiroti afuna mu school fees mujyaho muje mukutura muna na rucha mbabiri yes mukwetekera aciko nyo mukatano nisha emereka yabire tanguye koka no kubigumera wija kuwa senior 6 wagumizamo ninga watandika gukora ati yeje cyabireho kunabe nyine kukuna benshi akushuma ndio mu primary nyine na mukani mugutana mukano butine bazire tukasho no shoma kukatokagera bwenje konka so kasogora ibombi bina bya hanso kubwa P1 paka nka P6 then akachinga akira nakashara mwono kashara ho bushara naje ntekanjirenta kanshome nashoma kandi muto so kacaga kubuze buzo mu kirasi abana bakuje bafite no busapo tashika waje urukwenda ngo manye manye so arashikanya mu munonga ati mwana ko nashiteka tikira abo kuba nyo exams tukatuzikora onyo kampandike ibindi umutwe so yuko handike kijyo manye kampandike kindi umutwe kandi kikaba ushanga warabo ubwo no bwonko bwenyine ubakweta bano bagweta kikonka ejo abinji abagezi niko bari basukuramu wakate gukora kuramu wakate gukora so kikanya mu munonga wo kugira ngo umuseni yo wakushomise wenyine no hati kandi no sister wanje ati twashire ko kunashire ko P6 P7 so yabara university we ati yafuna karo yatandika gukora so ata uyu natandika kuterera imbere atandika kuterera naye natandika kuri akanyama Christmas na Easter Kampala kano turo habaye then kani turo mu cyaro aho nduza kumara P7 na senior 1 then nabona kuza Kampala na nyina rgona zo boarding school senior 2 nashoma na nkabanza kazo hiyo college nabaranye naguruka yokwe
nibaje ati nyenda he kaguruka yinja wabambi igire tinkujuka akagereke bashatwa zo mu ndongo batkwata suspendinga asisanga za bantu batakafutera mboka kana favoring muno batakutera ati rugire we akari sister wo mukuru yes kandi mangu akabana anyigire ku aturugaye akabari yize akana amanyembe so kuba amazira seria 6 life yayongire hapo life yayongire nyingi so ati ukabana mwe ntakanga when ati kuna bene mu second nkanye no bwenje bwinje mu second timwe barugire akombe na byanse katene bwenje already ko bwino ukeni jane mbe nkana kushanga nyo nashanga nimanye binte bya senior nkari mu senior 2 nikora exams na basinya 4 kagera kabasinga hati brother wanje Richard ambuza atkomka shabo nshota kujisteringa nawe na senior 2 nkani mu senior 2 so nikora exams na basinya 4 so kuna shemo senior 3 nakora exams na bachi na basinya 4 nabatere gora warabo cyane ni English niyo nagwire English yakangwa konke ibindi byo nakabiraho mathematics nkagisinga ibi bindi bikabiri yakazano bya history bihavyo nakamba nibimanya nkasiya rero nkantazo mu kitabo kushoma nkankosa knowledge na bimbanyine so naraho naguze bunazo mu senior 6 nayo kanyeze ngo ndiko mu 5 nkore na ba 6 banyanje bajangwe in advance kanya tatu mu ndeke nyozo mu senior 6 then shume byone bitabo umurundo gumengumiza akanganye mission yanje kanya ngumare bukirikare nicyo njirenta nzo mu business nyaka kengahi by the no musiniya ngabiri kumuna mushanje nkashoma kubikubaho nkije na guraguruka mebi naho na kacinga PS na kacinga so kuwahereza senior 6 watandika gukora ko skora ejo story ni abo kuba storage atkira baze senior 6 nargaha natandika gukora bizimenyo kata kunyoma muri mogwena nazabizimbe nayombeka za frati zo muri Kampala twatumbekera achereka tere gakira bajgaburije ya ziri za frati ntindo kwe naka side za ntinda so nakora nkakora ndi kusavinga nkantari ya nawe no waka ngo no bwata owe nakara bateze kumishatu haro nemere yakumishatu pade haro iki nemere atayebuza ako navumiriya so umuntu kumwe na Sharonti no manya tumurimo nagurekanye wo uko umuntu gwagurira hakagari ningano ati rwo guragurira hakagari so ka saving so ukagure gari ya change 12 na 12 aho kwegaro gwirobwe neza za hero za zikaziro zizabe ziro kunka abantu bakazi bari so wachinya ukagura change ya kajya tugenda kuba different nagwa hakagari ka change so kwarugira muri mwogo gw'ebizimbe wabona muri muke hati kunagera muri mwogo ati cyo kwishira story mu so saving akagari ka change nkagura kablu kora kushayine ngaza kabonire nabaza so niye nabaza murimo kandi nyene ngeranta so baforeman bona akantu bakunda kuja kancera ngarka bija bashanga unyona na cecuro mushenyi nagutira rubaju nebitiyo nabitiraho nahire bintu byona nabitira nanga so na foreman wito na driver wakata kumakubaraje so kambara barato no barabana bakorera izo no muhera sajira matacu ntanke cibiri wiki yaho ndi aho mere eramyana no mukazi wemere nawe yaguma na pereza mere ndabakarerwe mugurura ibi byo kuteka so mbatsa life ojiya so atkuna ndiaho na remi byanta nebuzashi nakora na saving mutari 10 omyezi nk'ebiri ntona shiniza kuguma zikazi nyinjo kokasika kigumira kujya kusavinga so nyona sister tukatwa planning mirimo a airport aba students aba maziri levels bakabara bachi so ati kwandi aho akaina munywano we yamutera ati ngenda manager okora kahi supermarket nalia airport nadia so ati banterergi aburu nyochi kazo mutona yanta anze na rugamo rumo gutunagureka so mugana wanje yashekera tunasheno rugamo rumo kani wande siraha na inkaritana mugana wanje rukumcyana nabona muhumuru nawe muhumuru naye bana na boss
so kuna kumuhira ati ndeka hashi ntiyo nageranta naza kugenda yamangu ninzana nari akahunga kanje namara kwata kanje nageranta nata foreman yambuza nuza itante umurimo nagore atawe nchita yo nata navyama njaka mukashishi nimuka sante ro mukashesha kari ra murimo ataza abantu bakwe atumurimo gurugo ngamerwa restaurant bajya ngo ziyo rizoze training nari batakagara kanje haraka katara kasa kakakara kasaka jias kandi tamubweta mu jias azabwe nyina benyine nesimu ekere ya Nokia etine ora tiejo etine Erio hata abantu bona kabine ziri za Ericsson pa ora ajire obahire kechina bati senkaguza kure simu tingman so kandi ngiye iya munoka nyina benyine sima wo mutachana kutere sima jaba rinya so waguma no picking nagwa ni picking mpora so abantera nje naza kai a training umukasheshe kumpa training bagereka supermarket okora abanyereka kubaguze ibintu accountants bla bla nafura bakuze kuna ba treating aza kanchere mutomari kanchere mutomo no bakireba so nagumiza munsi kubanchiri ya muri megera chika sister kantera kandi manyizo bandye rimo ata airport bajya gojero kushura akamoka unkari nako kare aba confused shira kana tizena airport so konkara jaranta nabuza sister ntati nyunye mugu ati niwe no shabere mirumo ati niwe yona wafunde amugora akunda atko kuba airport go nukesete nyinshi akari bakari mpimutari 15 mu mwezi kana airport bakari mpama 10 nakunyasha naro atakagara kanje wavuga karuga kampara jesha navuga nazente bakagari nakayo kakyochererwa mukace kuko kose bikabyarabiremo nakaho nastama batu interviewinga bla 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 batandika amazina batugamira kuturakore ngo next week mwera mwetegeke muje mutandika shift bazhereza bataraka kuchapa anyo nkamvuga kagari ukayishika barabanda bona bariyo bakaba goma moto kabakari abantu ba minister bachi ba honorable ati ezo skaziri nyingi skaziri ntoro kuno skaziri nyingi so buri vakists abari bakaba bari abantu babagiga shuna karimo akaraheze pocket money batakagumunka ba redundant so umushanyo shi nakozere ntabwo nivuga kagakanye janta noje gukora ati nyo kanchibara banguna antware shaha ishatu so manyangu narga hanuya niza kwenye ne shaha yo kari amizi nkabaza kanaba tute kampao kete register kari siga majito bwiro okati kwesiga nyetera majita pendure bijwaro ngarke ndege nzika airport ndarike kore soko ukabokera kare kanje twatwino shifts z'umuhango no mwebaza sukaba rozo umuhango twatotine mukasheshe zibakabine motoka za CAA za civil aviation so abazo tajarata zabakira abazo twagenda kokana bakuzigenda mu rutaro okugenda akati kwa twatuza mu last staff yone ke banzamu then it about zamu last hata pa airport au mukamukora ho mirimo ki hata utkantu bantu recording enyonyeza hata hamu recording emotoke za hata muri za rugamu muri mituke biri simple bikabiri very simple onka cassette kakureba kuko of course yokagumira wakankafuka kagari zakama naruhire so nkakavuga kumara imyezi mukaga 6 months uri koraho ndikora washango savingiraho zingahi nkashanga saving sente nyingi abo kuba izo sente nzo nakuzukuza out ezimwe zikasigara mwana hangu n'abachiplan njya ko utaguruke bivina obure bukafata kwa utarabe so nuranga kabayine plan kaine plan so abice umwezi ko kubanza cyambireho matkora from nywano ako abandi zikata connecting nakache kuko ya gesete nachi na grade zikasta chiri zikasta kuvara abishabe baroho bakabine grade ya higura abasigaza baroho bakarubaga mu ruvungu niyo ntakwasa no kurura bakanganika kabari manura maresina 6
bachira so kandi yo mwenta kumanya ndechikuje no misho ushaka batera story manya club eji ma club angeno nyushikajura na dire manya ugo muntu wa mana kashomera aha mayo muntu wa mana no manya no ishika edi akara no yabariye akaorganizing echi akavuga kamoto kaka chini imyaka 16 16 ngo mudema aho akayi no mwisho girlfriend no mwenu kebi hati joshanga ibintu kugira anta yagiye kuteganisa kumanya so nyenye gumuru mbera zanje ngangira Ivan wanje tuganira kumananga amara tunomanye inchendo z'UK ni warebe kandi umwana waba kumweta Ivo nkamunywana nayo akana na sento kukiza abandi kwa kari hambo so umuntu kumanya inviting ngo yomuka omwezi gutaka wiri akana aberaho ya Entebbe Road alo flats ndingwa so yanyivayitinga twahikaho twataho mu flat yeye ekira apartment yabe naturamo ndahikayo nashanga ubutebe bwe nabonire sofa zinungi akayuwe kari yaho bene bintu biri class yakati nuna kuri yachi nyine sausages nyine yantekera aha makuka kandi kokagane makoze kose bwiro nkanta kubimanya yazo mkuka yateka amahuri yasika yareta chai obutunda everything bifuchira mwena no mwana ne class kind of course akana ivuga umbo na uko akana cha kutamura mnogo so yani inspiring so kan inspiring je ko kana winkantura ni ntako kantura nyina nguntambure nze korro especially ngani ngama America usually so kana urano kunda UK ndira America so ndira mu system janti ati nkorenda ubwo wakwerire fizi kandi twatagana munonga aho kwa n'ibintu by'abakuru mukanyera mbe mukora kana nyisiga 100% awaze nometa Rex Kid akata kashwira hazo ko nometa hope akapambana nanye mwana akapambana na family yo no kutariza nango tari na family ikachona bwena chona kachibirira na hatariyo achirachi ryamate so ati kathera twenaje tinkuza kushwerwa pole uwa muhero ninye bucuramanye ninye naniro mundi ataka wenyine wa muhero atataka zirata atakahereze ko kuba independent akerebera wachireba akatoba mbwenu tini chichi kwaza kumugambo nabo ranga mpere sente nyingi yenda stame arye cyakwenda anywe cyakwenda muombekere ikinju njindi njiji mutere motoka n'abakozi bamurebera no bari bakira umuto nakwetegeye muhende nanyine sente yiji wende zakoda zone akoki yakoze n'kintu cy'abana so ati nibaca bakukora bayiza wo mu mwaka uko nane nyake je nyima bayiza we kigumire ninjeza kukikora cyanga ati winyibuza ukakikora ninjeza kukikora abishimba marira ninjeza yanga ngano bisha kukikora so ati aho Ivan hata Ivan mkwatagana munonga so ati kujo kuyabena bananga mbara pa interest yabachi yaba nyinji so kuna bende umufungu mbuza nshirebo arga UK mbuza nshirebo arga America mbuza you know za you tukaza you tiyoko kwa so I made my research because I needed it. I was hungry and it was back in the day so ati na hope na ongereza nyine kuko nagambera nafuna yo musigazi yakari mu weye nabandi batumanya abantu bakuru tubutera hachi kanyina kwijo kwe ati na koranta so kama kuna procedure so kama kuna procedures ndio ndio kuzi papara yase kama kinene na create njira za kuyizi ukamitowe kama nuko kastora ka mushara banje go kubanza ibanza cyakastora ka ko mushara go kubanza ata mushara banje go kubanza kije akatini tano makubyasha aba kazi ka cash bahas uzibarra imitwaro 23 turazirebere ngo kadigana ngana rakwasire imitwaro 10 cash nkama zanazi korera kumara weeks ndi kubika ni kubika mwambiche ubona kureba imitwaro 10 ubwaro 10 bayishatu imyezi nkesha hii hata kwa tu bingu mishatu ma wiki keri mtale binotundi a week ngo bwira bwezi kazi nevari ezikazi akwa imitwaro nkabiri zikazi basagurika skari keri ya shiringi 15 ichikopo cha matishikari chebi cha 5 akatundo kono fulana kabishatu so it was not too bad secretary America tugiye arushanjo akahunga
n'ebijanja saa 13 hariyo ko yorushanju usigaze 12 izoba utanywira amizi agenda kunywa amizi usigaze weka so kuwaziremereza kandi zingana zikazi nyinshi wazikorera cyaho ati mara ka question Ivan wanje batukakwatagana nyona bacireba namwe naharanga mu mugisha hati twazifuna Ivan ati Paul ati nkurati ati nze na sente bono sente bwe kora wano sibwaga na business zange ne muzeyi naye nkura uvuga kagali no yitage sente zikutwala ki zikutwala zikufisa taxi yengaloza kagali kavuga kwanga sinachi toina sente naye ngotereka ngatereka so nakwate mtwala jaga najimbereza achireba hati yajimbereza mtwala shati yabankaga awiro kwate mtwala kaga kano buri kabaka na hati even today nkatambara n'emukono kwerereti omwanya ngako mukata ngamwe nkwatasha ntakachiroko nchivuka kagana kari yakwato tininga banyu natora noko naitorora kujago wundi batakajochi batakanyo wose nakomuka nazibika nanu kwa sister ati komuka safe pa yazibika umushara kugwishire ati Jonathan kakuyiye byanje ukunda arye ukunda akore kinyo zinazibishire wazebwa kajana ne pare rungiza feathers ngoza bezije n'igituguru nagumisiriza kandi mbere next month kasha shoro kugura kora temu nyongera uzibecenda kayi izobona bimatakozere nkamba yinji akaba ka tebero bishatu then biro off bishatu biro off akutara tukorati so akasende kazo mushaku nataka kurebuka muji milioni nkazinga yi warazaka tindazi chizi ana mutaro kaka tindarenjera wareba sitemanya katukana besita musharo kwa kuratiro kwa Ivan kuruga vampire na mushasho zona then kwa kuratireho ziri ankanga ngakizenta nzibikira hati nkani nyiro kurebuka jema akati jiko bwire bwene myeze jene 3 itirishira beraguzire kandi yitwa kuri byo mbatabana barodi bono bajwara je enchi inyondya so cyo nakozire nagura ugoyi we mutaro nkamushanfu enkitono mugesta mushobo kugura bingo kono gura kabishatu satine mpale nekito nakakofira bakabaka obujwara kurwa mwezi bakaguire Mbere ko kujishiko embere kegumire so ati naguma nimburiza munonga nanko musikazi yanyohereza forms naziza kuzom Bible College at that time Bristol ibako mu England Bristol uka applying uri kuza kushoma ndi kuza kushoma so ko taka applying uri kuza gukora ni capital yewe so ekebere offer so nargaha iza forms ezo konka kirungi tine chite cyanteganisa muneke nakimwe ka applying nabyohereza bangarkam ahora bajya kunyohereza accommodation za accommodation nafuna mu ya London akari mutabano wa minister wanjuzi wasiba wakubeta Michael wano yantera ye deposit yachi ya accommodation kukonfirma ngo nyina kuza kwicira kuza kurara yaje impereza admission letabazi impereza hati hasigaranye ko nachi statement yachi ya bank ukora ko sister naza kundebera randi yo kuri Chakahire kwenda kwereka seti kugira ngo mutasa muta ntasa Chakahire sister wanje ngo akari no mukaza London bakabire joint account bakubika ubusente bara akireba sato ni mukaza kana sendinga na sister kandi umuntu wa mana airport na ari kuteka hezeye batakushima munyoni za kujikorata kuja kujikozesa batakumamurejo ni chasi yanje ngwene kuraba so niyo cha statement chikwinga naho echo mwezi kama njingana chiti abaka bateke sente nyingi nezibye neze bataye nakwateze nyeze ebiri statement ebina bene betaga bikabirye ibintu bice sente zinabe nyine mtwaro nkageria nagoro airport passport mtari kumeneta ne kantwa ekeni 12 ninyira passport kantwara nko kweba enakwitana kujibona just kano no kan enakwitana nazifoneshi passport yanje achireba kana makufara passport yanje epapura byona mbiri admission baje impiri
accommodation nuhaje impiri so nasukare papa kufutara kai a embassy embassy nakwate papara byanje nahireka naza embassy nabahandinga in tebampe na interview kano shabana kano bazwa ukanyoka twari papara babireba umujungu mukazi ateka atuza kutera na kwata kagari kanje ngani akagari ukasiga wakata ukakaraguha kakara na askari wakari kwani bakiba kare bakari bakiba ko wahereza ukakaraguha niza kuchira stage wako azdio mjunga kutera kashiba kare batwara wakati ntwara about 5 days or something yes kakanya na karicara askari nataho munda nateke papura tubambuza n'ikibambuze kindi cyona banyahaye ibintu shaka kabinyaho yes natekamo tire kibamburize cyamani banyagura kugenda nsabwa kutera karujun kandi nuhuraje mujuga kana ga umuntu akumhura ubwo isko gwa kabari ya ndukunga jiranta nkata kagarika mirimo yaje intebe bane akagariro kandi akagari marubiro kunyanachi imezi mukaka wakatwere contract imezi mukaka suzuka tukantwa mu 10 omwe gutaka kumukubanza pakukwa mukaka so atunkaplayinga omukwakana kandi bwemyeze ebiti so ebiri yono katisindika ebiri nanga tisindika so kuna applyingire orire baga atubanteresi mugija kireki passport yabo ipapuro basigaza wakeza passport yabo nariga kagari na kandi kare mu passport nagiye nagiteko musha kwata kagari kanje nata sister nomanye igore chintechi gata kigo yo nachora nazo mbyanje naje nazo mirimo yanje yajireyo yo kuri mutima gutera guri kubaresha uzote kuzagaruka kashaga buri muntu nashemererwa shikane iki bakwereza imyaka ibiri what omuntu aragakabare bamyaka ibiri kuza England chikashtanguhi nakache so kwa mpere imyaka ibiri passport anakaja ticket ya bortaro sente zayo kanye no wane mitwaro nkana iyi na bisigizo atari kwitageze iyi mitwaro nka 5 senyo nyo bwiro bwikane twari mitwaro 9 nkacenda okugeza kazi nyingi okuzikazi nyingi zaziri nyingi mitwaro 9 tikasipikaje so pajarati angiza nuko mukazi ramate angiza ninjeraho abata batsaha ticket difuna booking yuzuka manya eshomani tariko kwamwe biza bajimbo kwa katara jire yugare myeze ngai emyeze ati nganda mini mezena atviza bajimpereze myeze ngai myeze nchijya so nakubona visa yaje koke kane zo kubera valid mpaka kumane myaka ibiri kuko mukwamwe nada ndiko koka nati awazala nkani nchirizo kugenda kaza so ashobora ko yabantegerize bushyimo cyo nacho ngire so ati ndiyo mu myeze ngahi izikati nakumaririza imyeze yanjye mukage na bene banikora hari nsigaze 3 ndiyo mu nyetoro kuwaje mazire 3 mu bakore kampala nigire ngati kasi ino sente urabese vigiraro no shana wekeri iri mtwara mukaga yenyine kanji jine hariya iriyo kumkwipinga around senda wenkanzi kanta kujya sente kanta kuzishira so nazibika natamburazi wachireya ameza go wagamara mu cyaro natambura nose burabanywano tiyo nariga bahurira kubi abana bishomera n'ishoma nabo ndi mu kubasibira so imeze ko yashire tinga temaganyonyi yesa airport kama nashiro ukaswa airport ko tuire wa yes ukasista kana jirata kana traveling no so akampeza updates ukunda kuri bife so yanga batukoro tokoro kwakira umucyayi wagenda nako mucyayi narega umwanya nizaranda mugiye Ethiopian Airways nikijikana hati narega stopping Ethiopia barega London takoma London bukaburyo mukiro mukanyire mitwaro kanyire jayigana kikagiri okozire no musete za Uganda kanyire no pounds kanyire pound 5 izo ni mitwaro kengahi igene akanye pound 10 zikazi ke mitwaro 5 hati
kuna mazine kama nyote jize mtwara shateneta hata pandi wa mani munonga nangwa ati bajebuza ati mtwara shateneta no yo abo inemu za London ije mtwara shateneta no nyunjira nk'ikintu ki chamani hakwesite minizima ati menaze rebera ma value yazo mtwara ukaga ndebeki yakoze ati mtwara shateneta Guna moto Grab it on mutuju Aba Super Promotions Uganda nitwakira ba customer bitu mwena Icharareba kigafronda bashanga muri munda noenda kweshongora narishi kukora video kuwabirokora babuza wazikorota konka bahati ntibarwana ngo natukizata noenda byeshongoro byawe babitere aha radio na za TV Omutete teta chera omute noenda kusupplyinga music yawe on libraries gatari gamwe na gamwe manyire nkundai ushimiza umutima Aba Super Promotions Uganda bariho kuyamba kandi warukwenda kwato mukoro gwawe gwembaga okwanjura okuhinjira okubatiza hamwe na za birthdays ebyanyu babitereza nibegesa kweshongora hamwe na no kuhandika byeshongoro enaje twimusaye mu wanje tukakunda naburiyo mu banzo bunamukwazo mu ngaro engaro nezo zaresere nankunda rero iwe rukwenda ku marketinga business yawe narishi okugitaha internet tuwatuma wayekira abaji bantumwe embabazi buzima okubaho netikire nembabazi za ruhanga gamba na manager aha Nambezi not mushanjo 54 9 narishi not mushanjo 8 25 55 6 work with super be super people's choice western sun again mulilo fire Ntugumiza mu nembozi yitu kandi kuriko mukahumuro akantu kakushibwaho Massive Records kandi ejo ni imwe mu company izabagibya njakarango mwaka reba muzayi ko watembere nyonyi waje mbozo nabazi tugambira kandi wahikaho oyine pound zawe 10 pound uri kureba ngo rikabaka leta au pound kiryansi manekiryan kumishata nan kaga so ndugana pound zange zinikahi musha kabyo papura bungahe ukabu bibiri just papuro watana tukabahandi zo mtown so twagenda kayo na Heathrow airport kandi zizo ni impango manota kwa nakutora so kango berra abantu abutujira nabo kare umuto naje no hano ya Uganda ati ni kwe ko mpaka bishire tiwamugambira ninga just kamjene nyima mbega ka nyosha katwire bure bwinshi so twakaho wiro twashyireho ni jya kaburi incuro shankina zeciro so shayina zeciro kanyo bus coach station kata kumanize kata kumanize kuje no misho we mwana kabona bona naho no kubona bona so ati barabura ageze nyakomero kubashire nabuza ntati taxes zirikai the bus zirikai ajangwa ngo bus ziri Pretoria in Pretoria ninkai Victoria sorry mtown London agati kari ntiniza yo umuntu no tukuraba ngo taxi twakutemba ko shashireho nito shashire tukunage hari kari kana mama ntumanya kagwende kweli no manyeri yagane byo kufera twagira batamu London taxi ze box tawero batamu iroko twagenda kwa mara wampisia ibampikize ngore coach station ni ngahariya so ndugamu ati none ndatora jata habura ukabanja ngo hariya coach kata kuzire kandi bizimbe byonka achireba so none kufunga signs gabanye kandi mari ayigana shibika bitari yo so mpambana nakabaga kajambo gogo Landa ni neba abajungu boko muhera gusti kumureba
no ibintu bishobora shobero jo tati nisha no kunabuze atumuzungu mbuzo nafuchira kama nyiro mutagata kwa hano kumishana na kakuria nafuchira nagumizamo nagenda nahabona kuko cyo nunje bakabangambire namba indatende ya bus number 40 kuza Bristol nakao najitegereza nareba board hariya bajya ngo nejo mukashishanka igibiri 12 shahemo something like that dede kikaki 10 uriho shayitano zishira yes shayitano zishira ni kai nda coach station neza kuja sha 12 wai shahemo nede kikumi 12 nede kikumi zakasheshe shaka shahemo nanyi no kurinda mpaka shazi ngai shahemo ndio mfuchiriza nakwatera jacket ibina benyine nayishubika nazashimeza anaka nakitebe nateroto wajya mesiro cyona he kokane ubwo twajira bata twagojejera sokuyo kama mangu ni ndoto ndulana ndabaza Chelsea road ndira game pire mu Chelsea road wana nyabishobera akumara motoka yije coach ejo mukasheshe ngo ukagura ticket njukura hariya zinga pound ziriya so ijuka pound zira 10 bakanyo pound 2 asigara 8 bati zatu kazacendera waje mu bwo akadise skuba mvuga bajo pound 2 barabakuresera mu kataxi emitwaro mushanju tsikaba zukuya kabara zikakuta Kampala zikakugaruza yati naye buza narijya bita byakushobera ndoke tineshonga ndinanyiza kuri yochi ijuka tinkarire aho mwira ngo kamana ndazirenda utarireho kintu cyo yanyonye katwara shazi kwingana cyo kugavuza mwenda ikuma yako to karire kurwo mugeze shazi umunyonyi norya muntu yarya mo meremere buryo bwa story bitapana so nako hariya nagubaho koko mutima shemero kandi kampambane mutima gwanya nguguma sibachi sio mbiri sibalo najise natemba coach twairira iroko twashuma Bristol tarare na London naye tabone ndicho azati nimpabo mnongo naye so muka Bristol umushoba bana nakuja kunyakira wenyine hati wakati gamwe kunyankai London kugana batine bwiti seje tembe coach je niza kushanga Bristol course nana maisha za coach narebo online ide na maisha za coach sabanya muri yona atemba yenyine so kunaje kwikaho zikarija pale ashoko wamenyogu no omujungu nebo shoko wamenyono hakandi ebanga nataka kunyeza natubatanyibo makana nyeta pale achi pale bright how are you nebo sin tamfine I'm coming to pick you. I'm called Joseph. Wakama wata Joseph. Okay. Ashika wakota kakuteri. Atubaba junga rikote. Atito ntwatu steady. Buyimana aryo musha. Kandi ya Sunday. Achireba. Banyachiro mukamotoka kayeka Rover. Ninchuka motoka ya Rover ejo. Chimtame chimurzo wish. Tugenda tikowe mukatu za juice. Nkeji. Juice ya England. Ndeba setup y'amajunde bo enkuto kandi shamara kandi ureba biso of course kandi shamara tinka kubireba na so kandi shamara ragera mundi na rero enkuto ndaba train zinde beki bone boko bona bwijura bashire tinyakaju isito rega chache akwate ngoyi agenda mu kabodi ayamushuju kwatorosh hachi nona kuzinguza ndari tinakwereza yampa baga ningane yogoyi tena goyiji ati nebuza shiro akari akara akora na wakana akora imirimo yawe ati nebuza nyo kandi nkora airport na ngoyi ishatu oguyambereza baga yengoyi achebe nebya ati kito yoko area neria ati flat ziri hariya tunozo kwatezo washobegwa munyi nashobegwa ati then case yo case area opaki yakwata kesi ya parkinga na parkinga nje na za church ni amebe na myenda kwivara twaza church ka church nakireba twashaba church nyine naza kushomeraho theology nakao nuogwe nashanga ubona mangu ndiyo niza kugirana naza kwishiza targaho tazo mu supermarket
twashopinga turateka mukabi kibi uri ari shoppinga twashopinga igitebo cy'ijura twashita hariya tik twapakira mu motoka twagenda twakayo bateka twarya tamara kurya bo bazakora ati ko bazakora baje mu bije tutwareza ko reka barabe norara banshimira ko kwife streets zindi banyakenda benindara ikine kitanda cyawe hari mu kitanda mu TV hari mu kimo cyo branchiti so kwishomero ka sponsoring kandi nyeshashoro zingahi azikaje pound 20 a week ubikabiri chipo bubwire pound 20 a week jikati nyene kinana ziriya ngo ineho kinana zo natemba basi ya 15 wasigaza kaganita so kuna siga kaganita naona kumashemerirwa mukache of course no chareba kako banya week nizo kashira mutaro 20 rent na nasiga zinga 15 abrinita buri week abrinita so ndogaha bante ko mukaju mumpango tahamu bari muraro mu rooms bante ko mu room yo kubanza nzamu mbyama koka umwe bazobazo nzamundi ndeba jozo mtumu dirisa ndinguriza ndeba majugono gakushara tagana mate nrebese ndese sitera emere kutuarizeta emere teenage film no kari ya missionage kora sento mu Rwanda ukawa bazire abakuba buyobora abana banaze uramunavuga benzi uramunavuga eje uramunavuga munagalanda nini akora ki nanyishara mujiranta ichirabe kijesta chibe nyonja penku basa kumando wa story so nzawo nchapa izenga mwenu byamanyi muka mukasheshe ko mukasheshe mukaza ija nanyi mayumba atinza ati ahapano warabena araraho yanga mberizi nati twara higuru yate ko ati kahiguru mukanta kahiguru kan nest ngono honda binimba ninda akasetencha ninga ka nyinjo ninga ka akari omuyai akari omuyai nawo kwenda ngubu atura akari ne rooms of students so akadwa bana so nawe yashoze nzuzu mwezi na wenda raha mukaba he was okay so uriyo musija ageneza kore kiciro agaruka umuhango atugeneza kufurura neza tuzo mu agents ko ndashi umurimo atinza kurondera umurimo beno chapa ntaha kanta week serious pitch agenda yo gucirika so ndugaha nyine passport yanje nshaba karmo bakampereza achora nze gukora nawo guyabe nakora nzakora no mugiga gwenyine nzakora no mugiga ine motoka navuga gukora no mujene bibishinje bibiri ane muno mukazi no mwana rero ni kore nawe tufune sente zikushana tunombi nimbi ya ndugahanuya tana kishirimo twase yo parking emere so ekeyo kupaka uja mu tasemu baremere imwe ekeja kana conveyor belt then your packages then mu kisingo mo sticking aho ka type yemere nacho so kwata bire bina keje sticking aho kasende ka sticking aho basi packaging kasete kisha shire kore maji hati mwana we iganeje ketwisire chikaho break manye kamanya zakora break generator ehika za pound mati kuzimanya yo kuzikugenda sa kwata pound mati no kwata pound mati no finish a drink ntachi drink ni njifunanda atoza choma chiri jinagemu atoyimate drink yo kwenda no kure yagwa garwaje nakaho Coca-Cola natekamu mata Coca-Cola bare tashi yes abatureba katuzo mukawumuro kace umbera yo bwire ya ndayikani konkantu bwiza munembo yitu na Tore Bright kandi CEO wa Massive Records na company zitabasa kumanya konkare zakuza kutugambira aho mpatsi ko kare munonga kutureba kandi obudie msoga akore media shubaho Massive Records kandi ya kamera ni wire TK ayika muroje munonga